دور و نوبت جننت پدی بنت برز و بلندی ماڑی و کلات حسار فروش ارجان باں بلے کرنانی وزگا پدلاتیاں چین شہنویس و جہدکارانی قصہ پھگواچنی یا نمیران و پشت کپاں ہمیں پشت کپ تکیں قصہانی تا یک قصہ کہ عبداللہ جان گشک بھی نوشکی ملکی مات چھو زامران مردمانی وڑا چکانی نام پا دوستیا جان پھر کنا ہمیں جان عبداللہ جان دیما ہم پھر کنک بود جمال دینی بلوچانی یک ٹھکی نام رکشانیانی شاخ ایشانی بن پیرو کے نام جمال دین بودتا واجہ عبداللہ جان جمال دینی یک روزنہ فکریں بلوچیت دراہیں شان مڑا ایتہا درا بودتا واجہ انگریزانی خلافات چاگیا بلوچانی جنگ آجویا چم چک سان اثر زید کی وتی چک کے نامہ جیند خان کن واجہ عبداللہ کماش نام خان جہان بودتک کے عمل لیویزہ جماداری بتا واجہ بنداتا قائد بغدادی قرآن مجید و پنچ کتاب درس دیکھ بودتا و پدا واجہ معاشقی رشتا کہ اودا یہ ناکو فقیر محمدہ اردو ریاضی درس داتا انچو گشند کے آوادہ ایک ہندوئی دوستی بچکی کی جیچند آئی نام آئی سنگت بتا او واجہ استاد بلوچی کوئی کلات میر مٹا خان مری بتا واجہ وقتی کی نوشکیا چا کوئٹا روت او دا 4ویں کلاسا وانگا بیت کی ٹائیفائیڈ تپی گفت پدا ناکوا نوشکی آورت ہمیں تپا 31 مئی 1935 زمین چنڈا رکھیں واجہ جمال دینی بنداتا چا اقبال شاعریہ باز متاثر بتا و اسکول وحدہ شکوا و جواب شکوائے دلا زفت بتا فیض احمد فیض و گلخان شاعری شہدہ یہ بتا واجہ واحقت کے علی گڑھا بروت بلے گشند کے ہاشم گلزیہ شور صلاح داد 1941 کا اسلامیہ کالج پشاور شد کالجہ مودودی جماعتہ چ متاثر بیت سوم صلاة پابند بیت و رشہ ہم داری بلے قدرت کار زانگ نبان پتا وفات کو تو مسن برات حیرانہ شو تو واجہ پدا ہوتی مکہیں ڈگا رکیت فلاپ والین کا جنگلات محکمہ جونیئر اسسٹنٹ ملازمت کن فدا واجہ پریم چند آزمہ کانی وانو کمنو کیا یورپ ٹو ہوئیں بلائیں نوشتہ کاراں انقلاب فلسفہ سرپد بیت میکسکم گورکیے وڑیں نوشتہ کاراں بلوچیا رجینے کے جوہد کن آئیے ذہن تہا نوکیں پکرو سسا ودی بیت تیل کا بادشاہ وڑیں چیزیں رجان کو پدا یہ چیکوف کرشن چندر و ٹالسٹائی و صدر الدین اینی وڑیں شہنویس نوشتہ کارن نوشتہ کن رجان کنک شروع کو ہمیں رنگا سبت اسن شنکاری چھاپ و شنگ بتگی محتاق لیل و نہارا باز نوشتہ کو 1951 کا لفظاں کی گچین گل لٹ خانہ باس جوڑ بو تو ایک گولا گلخان نصیر و بابو عبدالکریم شورش و لالا غلام احمد شامانی آزاد جمال دینی و انکھائے وڑے مردم و سروک گولتا واجہ عبداللہ جان جمال دینی 1974 بغیر 1988 بلوچستان یونیورسٹی پاکستان اسٹڈی کارمستر بودتا من بلوچستانہ بلوچی زبان وانے نگاہ یہ جہد و کوشش ساڑا یک کرزاں
و ای گپانی گواہ واجہ سبا دشتاری کہ آگوشی اگاں جمال الدینی مہر و سائل من سرا سائل مبیتینا بگندے من بلوچی تہا انچکی جہد نکو تگا بلوچستان تہا دیم روی رجنا فگری جونز لٹھانا مامائی جہدانی برور دیں ای گپے شاہدی و گواہ شاہ محمد قریشی شاہ محمد مری وتی کتاب اشاک قافلہ تہادن انچو گشند کے بلوچ بامر دادشاہ برات احمد شاہ وحدی کے دستگیر بیت کراچی بلوچاں ای علاقہ دربند و ہڑتال کتا کہ ایران حوالہ کنگ مبی یک زرمبشتی و زور شور چستا تو واجہ عبداللہ جان جمال دینی ہمی زرمبشت سروکا منی واجہان اگامن بوشاں بلوچی دیم رویہ چو سر سید احمد خانہ راج دفتری کردے واجہین بگندے من رد مبا ہمک پندہ سفر روچی نہ روچی آسر بند کٹن تو علاسبا بلے لہتے مردمانی پند ہنچین و کارپل ہنچین با کہ آسر بیگا چی پد دائم سفر و پندہ روان با ای وڑیں کارستانی لڈگ و گار بوگے اما ندارگ کجام چمیا چی بیگواہ نبند یک آزگین ٹپیے و لنشیے وڑا دائم چم تہا مانن تو جک جنن آ مہروانی ہم سفر انچین ایرموش کیے کشکیا گار بو کہ آئی اندیم بوگا سبزیں درچکانی تاک زرد بوگا لگتا ہما ندارگ منی چمانی کانی کا انچو ایرنشتا آ مردہ لڈگ وادا گڈی سا کسارا گریوگ موہ ندا